Sa mga tangan ng palong sa mga daw mo nakatawa balis ka tingko balis ka tanong so hindi ka nagtutungko kaya Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الحمد لله الذي يفتح لعباده أبواب التوبة والرجوع ويفتح بتوبة العبد ويفرح بتوبة العبد إذا أناب ورجع أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله عز وجل فهي وصية الله للأولين والآخرين. قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Mahuli po asin sanglit iban pamuji fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan amuin iukab niya haipon niya in kalawang lawangan simpag tawbat tudjumad tu kaniya. Tuhan amuin makuyag bang in ipon niya nakahinang dosa im magtawbat madtu kaniya. Sarta
sanglit iban pamudji fa Allah subhanahu wa ta'ala iban pagsukur kaniya. Magnaiksaksi kita niyo hawayroon Tuhan mapatut pagtag-ipunan hakasabunnalan malainkan tuput tunggalin Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan wayroon sa kutuniyahang sulag uno-uno. Tuhan amuin mga ngampuni hapardusahan sin mga ipon niya amuin nagtatawbat kanya salta Tuhan mananay mai hamanga sila barudusa bang magtawat tudjumad tu kaniya. Tuhan amuin sangat in siksa niya ha mga manusia kimaruk in kadarwakaan habaw sin dunya sehingga diagpakan sin kamatay hawala sila nakapagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian magnaik saksi kita niyo in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in siya ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala iwan daak sin mahasut si Allah subhanahu wa ta'ala pakatan manusia. Tukbal tanuin salawat iwan salam tudjumad tukaniya lapay na ingkatan sin sahabat niya iwan singkatan sin ahli niya iwan na singkatan umat muslimin amuin himihinang sin pardaakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala laway rin pang Hindu sinjungjungan tanu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahuli ni mga umat Islam wasihatan takamu muna ingin hawawaran ko in kita ni ini amu in manusia kulang kabus hapag tag-ipon at tawakan hapag mabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala in ini wasiyah dengan Allah subhanahu wa ta'ala mga sila umat na kauna iban sin umat huling zaman biasin nasabut farman si Allah subhanahu wa ta'ala walaqad wasaina alladhina utul kitab min qablikum iba sabunna tuod lang si Allah subhanahu wa ta'ala farman niya sabunna tuod wiyasihatan namu in mga sila utul kitab ummat sin mga kanabihan na kauna biya nakanda Nabiullah Musa alayhi salatu wassalam iba sin mga duwaing pa min qablikum hanakauna rin kaniyo fa alaykum o min qablikum wa iyyakum amin mga umat na kauna wiyasihatan sin Allah subhanahu wa ta'ala lamay rin hafarman niya in magmamuka sila fa Allah subhanahu wa ta'ala amuna in magtawhid fa Allah subhanahu wa ta'ala huminang sin daakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan sababyan biya dahat to sabin umat si Nabi sallallahu alaihi wasallam wiyasihatan si Allah subhanahu wa ta'ala in magtag-ipon tunggal magmawa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Tabanghod ko muslimin hambuok nag-iiman fa Allah subhanahu wa ta'ala in manusia hawaw sin dunya ini wayroon buli rapat in katan kita ni ini magpakahinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala amurakuman nagbibidda in pakana-pakanya doon nakaindo sa rakula at wakan indo sa asibi. Dahil kasabab din mga umat Islam misan pa yung kaaunan asibi subay taniura pangayuan tawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala karna ingkatan mahinang dakula tumagna dahil nga sibi-sibi. Labi-luwa na mga umat Islam indo sa rakula subay tuod siya pagtawatan fa Allah subhanahu wa ta'ala karna di siya mapapas indo sa rakula sin istighfar malainkan suway tuod pangayuon fa Allah subhanahu wa ta'ala in kaampunan daing kaniya bukong biya si mga dosa sibi-sibi na inadto aw waktu marasin sadakah inadto marasin zikir atau akan marasin sambayang tunga dum. Tabangon ko bariman magdaratong na imbulan mahamuliyah amuin bulan masa musim simpagibadat pagpakusog simpagibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala in asal-asal makusog magibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala magdurhon in kusog niya in mga sila malam maimpagibadat amo na inin waktu pakusugon nila in pagibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala dahil sabab yan unuwaha in hisampang taniw habulan mahamulya amuin dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga bariman amuin bulan piyagtatakad takaran sin mga umat na kauna in tanda niya unong bulan pa in lukay sin bulan Ramadan
Piyang ngayo nila fa Allah subhanahu wa ta'ala, piyang sasadyahan nila, inabutan sila simbulan ini karena lipat manglipat in karayawan halauman niya. Tayo bangun ko bariman, in sarayaw-rayaw na, amo in hinang, isampang tanuhamulan Ramadan, amo na in mangayo kita ni tawbat fa Allah subhanahu wa ta'ala, sin kakahinang taniw simuda, in kaaunan niya asiwi iwan sindakula. Dahil sa Rabbing ng umat Islam, impagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, subay ito hatihon si mano siya hasupaya, dumagbos impag-iyanon pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya tay maun si Allah subhanahu wa ta'ala, in pagtawat tudjumadto kaniya. Impagtawat mga umat Islam, aun surut biyutang si mga ulama, hasupaya, dumagbos ibantay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hari tapay ni masabot, sabutun tamo na munabang unuin kalabyan simpagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala, unuin kahalgaan simpagtawat dahil hinang dusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kamaasan taniyo bang sila magtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala, bang kamu tao gimbara atawakan nakarungog na rin hama kamaasan, kaluha bang halom daira wala nagpakarungog simbya ini, magkali sila lupa, mga hangasta in lupa pagkalion nila. Abi ating pagtawat si mga kamaasan. Taib, hati niya kumaon sila lupa atawakan, di milat sila lupa, aw din mga manusia bihad. Inat to bukum bihating pagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bukum bihating pagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala makaatan yun. Muna-muna in ahamiyatu tawbah, kahalga asim pagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala, at-tawbatu hiya tariqatul maghfirah atau tariqul maghfirah wan najah. Impagtawat dahil ng dosa mga umat Islam, ini dan pakaampunan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita ni asubuhon ni sure mga mano siya mabaya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang siya Muslim dan nag-iiman patuhan Rabbul Alamin mabaya sadya siya. Misan sa dinasubuhon kita ni uso kamu mabaya, hipatawag Duterte sa upaman niya. Agun-agun mawaya kita ni ukatan. Sablong na president. Atawakan miyo. Biayidiin naman Allah subhanahu wa ta'ala. In kuyag si mga muslimin. In siya daan pahikaampon si Allah subhanahu wa ta'ala, iban paruntungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ano yan kahalgaan sa pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala? Diya kita ni Allah subhanahu wa ta'ala magbalik kaniya, bang kita nung nakahinang dosa magtawat kita ni tudjumad to kaniya. Balik kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtawat kamu pa Allah subhanahu wa ta'ala. O kamu mga nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nag-iiman pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagpaparatsa pa Allah subhanahu wa ta'ala, la'allakum tuflihun, murah-murahan magparuntungan kamu hadarat si Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya manusia di mabaya magparuntungan hadarat si Allah subhanahu wa ta'ala. Misan sa dyan dunya ini, lando in kuyag sinambok manusia amin makatingka siya rin pagkahin niya. In tanda na yung manusia nagpakahinang doon sa kamatauran, sabab simpag agaw-agaw sin katinggihan, kalagguan hawaw sin dunya. Mabaya magdaya. Sabi rin pagdaya, lamay rin asyabu. Sabi rin pagdaya, lamay rin hariba. In pagdaya, lamay rin asika. Dengan pag-anyaya. Tayo bang iman doon sa rakula, pagtawat ko fa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiya din na bang katinggihan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Suway in Muslim mag-agaw-agaw sin kaampunan darat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mag-agaw-agaw kita sin kaampunan hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in Allah subhanahu wa ta'ala makuyag siya mga manusia, nangangayo kaniya kaampunan in Allah subhanahu wa ta'ala, bayang ulungun iban bayang ampunon. Amo ini in dalil sin kaiwanan, paghangad hulat sin kaiwanan, inna Allah ghafurur rahim. Sabunna to ni Allah subhanahu wa ta'ala, bayang ulungun iban bayang ampunon. Yung tanda niya sambil himinang nasindusa, amurad din halam sin pangatayan nila. Tumtumain ayat si Allah subhanahu wa ta'ala, inna Allah syadidul iqab. Biadiin na bang kaumiyatay hinang maksiat fa Allah subhanahu wa ta'ala.
sa nato din Allah subhanahu wa ta'ala mapangsan in paniksa niya mga manusia daruhaka. Ha mga manusia nagmamasyat kaniya. Bangkaw naghangad ulat sing kaampunan ni Allah subhanahu wa ta'ala, tumtuma in kabinsanaan ni Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw iabutan sing kamatay. Labunnal, hapangikat sin ahlu sunnah wal jamaah, in manusia bardusa abutan sing kamatay, mapuasin pagsakot o pagsyirik fa Allah subhanahu wa ta'ala tahta masyiatillah. Yaon sila hababa sing pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari sila ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, haway sila nakapagtawab, sa tumtumain kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga taubar dosa, siksaun niya adlaw akhirah. Amin ni makabuka mga umat Islam. Damikyan wahiya sababun li magfirati dzunub mahma azumat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in pagpangayo tawat fa Allah subhanahu wa ta'ala in siya tiranan atau kan sabab hikaampun sin pardusahan sinambok manusia misan pa uno na ilaggo sin dosa sinambok manusia. In baita sabda sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah yabsutu yadahu bil laili liyatuba musi an-nahar. Sabunato din Allah subhanahu wa ta'ala ukab in liman ni haryuman hakarna umampun ha mga sila nakahinang dosa halom sin diuman yun. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musi al-lail. Ukabin lima sin Allah subhanahu wa ta'ala umampun ha mga sila bardo sa sindiuman atau akan sindiadlawan. Hati niya naglalawan siya. In tao makahinang do sa sindiuman ampunon si Allah subhanahu wa ta'ala ang siya nakapangayo kaampunan hawak tuha iadlawan in nakahinang do sa halom sindiadlawan ini pagdum si mujud siya Allah subhanahu wa ta'ala nagtawat ukab in kaampunan ning Allah subhanahu wa ta'ala. Hisiyo kita niyo ri mabaya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan amo ini mga umat Islam in hisampang taniw hawulan mahamulya amin dumatong kita niyo maun palawman simbulan Ramadan in kita niyo sa wasa dayng hadusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. In kita niyo nagtatawat asal fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw kita mamung suway na bulan Ramadan pa ako magtawat. Ayaw kita mamong suway na bulan Ramadan pa ako magsambahayang. Pagpuasin bulan Ramadan di na ko sa magsambahayang. Himinang nasab ko sindusa. Tayo manghud ko bar iman in kita niyo ini magpakahinang sa sindusa ring Allah subhanahu wa ta'ala. In kita niyo ini di tuod malappas dayng hadusa sumakawa maluag in kaampunan ring Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila nangangayo kaampunan. Tayo manghud ko bar iman in surut sin pagtawat fa Allah subhanahu wa ta'ala supaya matayma in pagtawat sin kita niyo al-ikhlasu lillahi ta'ala. Muna-muna suway kita niyo ikhlas fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan kita niyo nagtawat dengan hinang dosa karena inyaon karena si Allah subhanahu wa ta'ala kung karena isyusiyo. Amin aun piyong sing kita niyo sa sumagawa karena tuod si Allah subhanahu wa ta'ala karena dakan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Hikarwa suway taniyo bugtuonin hinang dosa amuin na hinang sing kita niyo. Di makna bang mukiyahatihan na inyaon bat di kawayan si Allah subhanahu wa ta'ala suway mo tinggalan na in mga damikyan yaon bangin kaunan mo manininggal sa bahayang doon hawakto yan hawakto ko tiyaw pikan si Allah subhanahu wa ta'ala suway mo tuyon ng pag-ibadat fa Allah subhanahu wa ta'ala bangkaw magdarakang siyabo tariya yaon suway mo bugtoon na yung pagdarakang siyabo bukun sa Ramadan bangkaw magririba magpaanaksin bangkaw magdarakang sika bangkaw mga nganyaya suway mo adto tinggalan na yung mga damikyan na dito hikarwa amuin syarat sin pagtawbat muna al-ikhlas lillahi azza wa jal so ikarna si Allah subhanahu wa ta'ala hikarwa bugtuon mo na inhinang dosa tinggalan mo na inhinang dosa. Iri kato mga umat Islam an nadam ala ma madah subay mo pagsusunan in limabay dengan mga hinang dosa na hinang subay mo pagsusunan fa Allah subhanahu wa ta'ala hindi na ka mabaya himinang kanya. Iri kaupat al azam ala adamil audah
suway mo gawgoton halawm sin jantung mo hindi na ko magbalik himinang sindusa na hinang. Tabi ayaw la qadarallah amo ko nakapagsina sa Allah subhanahu wa ta'ala. Tinggalan pagsusunan mo yato karna sin Allah subhanahu wa ta'ala, hindi mo na siya balikan ang kakahinang ito. Inhi kalima mga umat Islam, raddul huquq ila ashabiha in kana dhanbu muta'alliqan bihuquqil ibad. Inupat yadto bang do sa patuhan, inupat required yadto bang do sa patuhan. Inhi kalima amo in sarat atawakan required hikatay masim pagtawat amo na in pagbalik mo sing kapatut sin pagkahimuwang mo siya naan niya. Amo ini mahunit. Naan niya yung rambok tawa pangalta so way mo hikabalik. Namas alarakula ini. Biya di innatuan bang ko hibalik inalta sin taon naan niya ako. Bunuon ako sa upama mga tao rakula ataw tao makusog. Ataw niya tay na. Biya din pagbalik ko sin alta niya dito. Dahil ini mas'ala rakula mga umat Islam, law si mga ulama, doon na kay pagsadak kamin alta nakawa, atawakan doon na kahibalik mo pa ahli niya. Sabab baghukom ka mga adlaw akhir. Sin kapatut. 5 insurot sin pagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam, bang nakalamod indo sa papagkahimo hangkan mga umat Islam mahunit in parkala pag anyaya bang munaan niya intay manghudmo na subay mo hikabalik in kapatut niya. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Mga umat Islam, biada sin agi in kita niyo bardusa fa Allah subhanahu wa ta'ala sibu daing kaaunan dosa asiwi iwan dosa rakula in subay tani pagtawbatan pagsusunan fa Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sinasabot tayo yadto in mga surut asupaya tayo mauning pagtawat sing kita niyo fa Allah subhanahu wa ta'ala na bang imano siya magbalik-balik sadya siya pahinang uwas pagtawatan hinangon na magbalik inad tumakabuha in kahalan bihat mga umat Islam amuin abutan kita niyo sing kamatay himihinang sindusa fa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pain Allah subhanahu wa ta'ala adil haipon niya amuin hitunay sin Allah subhanahu wa ta'ala intungba sin tiap-tiap hinang biada sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin nasabbut haayat niya faman ya'mal mithqala dharratin khairan yara wa man ya'mal mithqala dharratin syarran yara. Dungdungan tanin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala mga umat Islam isiyu-siyu in nakahinang sin hinang marayaw biya da siya bugat pokpok biya da siya bugat pokpok nahipakita da kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala adlaw qiyamah hati niya kana naman ni intong bas sin hinang niya marayaw biya da hadto in lawan sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala isiyu-siyu in nakahinang sin hinang dosa misampa siya biya bugat pokpok hipakita sin Allah subhanahu wa ta'ala bihayan in kaadilan sin Allah subhanahu wa ta'ala hangkan subay kita niyo maghangad hulat fa Allah subhanahu wa ta'ala sin kaampunan daing kaniya. Mga umat Islam in Allah subhanahu wa ta'ala bang kita niyo mga taubat ha mga hinang nahinang taniyo lima bay hakabuhi ami indi niya kabayaan man taba wa amana wa amila amalan saliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Amin ini mga umat Islam ini tanum habigi jantung sing kita niyo subay kita niyo amo indi mabugtin hangad hulat fa Allah subhanahu wa ta'ala salta hinangon taniyo in kasabab-sababan hasupaya makusok taniyo in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inagis sin Allah subhanahu wa ta'ala illa man taba wa amana wa amila amalan saliha. Malainkan in mga sila siyo-siyo na in nagtawbat
nagbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan himinang sinhinang marayaw, di mamarahi magtawat kita, sumagawa, suwaytara, paagaran sinhinang marayaw, faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. In mga sila yadto nakahinang dusa, apabila sila magtawat na fa Allah subhanahu wa ta'ala, simatan pagtawat, biya nasabot surut sin pagtawat, unin agi sin Allah subhanahu wa ta'ala, yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkangian na hinang nila ito karayawan. Gantian sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to pagsusun mo, but in hinang yaon di kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hawak to magtawat na ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, gantian pa sin Allah subhanahu wa ta'ala karayawan ingkangian na hinang mo. Wa kana Allahu ghafuran rahima, iban in kaaunan sin Allah subhanahu wa ta'ala ghafuran rahima, Tuhan bayang ulungon, iban bayang ampunon. In sifat sin mahasot si Allah subhanahu wa ta'ala, bayang ampunon, iban bayang ulungon, haipon niya amuin nagtatawbat kaniya, atawakan nagsususun ha mga hinang dosa na hinang nila. Inna Allah yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Arwayang farman si Allah subhanahu wa ta'ala, sa punato din Allah subhanahu wa ta'ala, malasa siya ha mga manusia nangangayo tawbat kaniya, atawakan nagtatawbat kaniya ha mga hinang dosa, wa yuhibbul mutatahhirin, iwanin Allah subhanahu wa ta'ala malasa masub siya ha mga manusia amuin naglalano-lano sa jasing ginhawawaran. In paglano, muna paglano sin sakit halom sin jantung, kangian halom sin atay ding naman hanipak, iwan sin pakita kita, paglano sin jantung, dahil nga pagsakot fa Allah subhanahu wa ta'ala, iwan na sin paglano sin ginhawawaran, dahil nga kataan lumi, nakatatampal, amuin kita sin mata, sin kita niyo. Amo yan mga umat Islam, in Allah subhanahu wa ta'ala, bang kita niyo magtawat kaniya, na dihilan kita no kaampunan, iwan gantian pakarayawan, in kataan kangian na hinang sing kita niyo murah-murahan, bang mayan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala, dihilan kusog mag-ibadat tudyo madto kaniya, iwan magtawat tudyo madto kaniya, salta paabuton kita niyo pabulan mahamulya, amo na imbulan Ramadan, na hambuk lambang na kumantikang in kita niyo halawman na sin Ramadan, insyaallah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan makaagad kita niyo habitikan panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawak to simpag tagna simpag puasa, amo na magkita bulan sa halibulan, supaya tumagna impag puasa atau impag tangka sin kita niyo. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya rabbal alamin. Allahumma ansurul ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma ansurul ikhwanana al muslimina fi kulli makan. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa barik wa sallim walhamdulillah. Aqimis salam. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله